ongumemezayo ephushweni obevela ebumnyameni engivumbathiswa amazwi okuphila mina asanazi isithika uthi ubumnyama buyaphikisana nokukhanya kwelanga ngakho ke lalela empeleni qaphela uthi okwenzeka ngesikhathi ubumnyama kuyavela mase kufika ukukhanya engimisa engikhombisa omunye wesifazane obehlezi ngasekhonini uthi ngicela umsizi zombambile isiphiwo sakhe nangesixegama wakhe uthi ingane phela wesifazane usebenzisa sakhe sengizimba ukuthi ibekise inketafuleni ememeza ngezwi eliphezulu uthi mina ngisibona sabafe iqiniso ngaphandle kwalazi kababa umfundisi uthi phela into yaqala ngokuthi uqala ukuhlakanipha kungumesabo ongabonayo kodwa manje sesijabulele baba bamkhonzayo uthi baqasha ngemjibe encele ukuze ngabonakala emgilingana abayigilayo ayisuka ayikho lento abantu abakholwayo ongumemezayo ephushweni uthi mina asanazi isithika sophile engikhombisa emathuneni lapho khona bese kulalele khona inkungu kanti nobumnyama bese busondela uthi kuzwakale ngephimbo labantwana becula umculo osamzilili siza umphefumulo wethu uyazulazula uthi lo mculo ungumfanekiso wabantwana abakushola ngekhathi ubumnyama benganacala ephinda engimemeza ephushweni uthi ngaphambi kokubamba nguhambe ngicela ukubuza talento yobunyanga nezangoma nayithenga yini uthi ufakazi balokho ngeke ngavakashela umunye wagobela ngofuna imfihlo abaphansi uthi mina uke bangitshela imbudalo ukufa kwezinyana uthi kuze kulunga into zami ngithanda ngomntana wami igazi lami impela ichilo amanyala udodi ongumemezayo ephushweni engimisa engikhombisa uthi bheka mbongina kukhana khambela kude kanti ubumnyama buyasondela uthi umbhalo wami wokondlo usiya ngokucila odakeni lezinyembezi besifazana abakhala imihla namalanga behlungumezekile ngaphansi kwegama lothando ongumemezayo ephushweni uthi le ndaba ngangithi ngicukela amagwaba bechobana uthi wasiwafulathela wambatha umjiva wakho omhlophe kwelande wahamba wavalelisa ongumemezayo ephushweni kukhona ongumemezayo ephushweni uyabalisa walisa uthi angifisi ngisho ukuphila isibili kulomhlaba ogcwele inzondo nonya ngoba iqinisa ungibonisanga uthi kwangcono kakhulu endulo kusaphila abalweli benkululeko kanye namalungelo ize sebawuguqula abasile bawubhekisa entshonalanga sengisho wona umhlaba lo bheka engilandisa esho khona ukuthi kangaki kula besifazana abangena cala kanye nezingane uduka amadokodo ophushe nabamsulo ngakho ngikhohle uthi imali esikhathini samanje kwazi ukuthenga konke ngisho nenkululeko imbala necala liyakwazi ukumgweba umsulo uyekofakazi obeseduze kwakhe uyewathi izolo besibabaza ukuphela kwabafazi kanye nabantwana abasebancane balifiphalisa ikusasa lezingane kanye namaphupho namhlanje umnyukubeze kwabantwana abancane ngokucansi baphuma ekhaya bewufunda ngenhloso zokufuna impumelelo bajabulisa abazali kanti izolo besihamba icala likaSenzo Meyiwa nayo ugcine ngabutholanga ubulungiswa namhlanje sibambe isiteleka sibheke Eastern Cape sifuna ukulungiswa for ingane encane enyukubeze ngokucansi esikoleni sithi Justice for Cwecwe uthi yaguquguquka inhlabathi emalibeni ngase ubantu sebizwa kufa awunasabele ekuphileni uthi lonele bheka engilandisa uthi thatha lelo peni ugadle ngembhalo yakho sempeni ulamlela izihliziyo esiphila kabuhlungu ngaphansi kwesandla sosisi ungakhohle ukubhala inkondlo ezotholisela abaqwayisi ngesimilo ubuyiselo nembeza kubanikazi baba ayagcwala amajele uqaphele thina sesiphila kabuhlungu ngaphesheya ngoba kasinalo ishoba lokuziphungela abanye abakhipha izisu ngenhloso yokujabulisa abathile kaze washonapha unembeza nina anisenazwelo bheka engilandisa uthi abanye baye emasontweni ngamasonto ukuthi abanesihliziyo ezigayisibozi sibamba amagqobo engoba umuntu omnyama ngesikhathi zobumnyama uphehla amanzi amnyama iningi alilungelwa yilutho alisebenzi lihlile nezembatho zabafundile isingisi nesikhipha ngamakhala esibhodini hey